joined Stellar Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE, and medical exam preparations for class 8 to 12. Stellar Academy has produced Goa's best results in JEE Main 2024. Register for Stellar Talent Search exam for class 7 to 12. Admissions are now open for class 8 to 12. आणि तातूंतल्यान सगळ्यान गोष्ट बरी म्हळ्यार मॅक्झिमम मतदान जे आसा 3 मतदारसंघ, ज्या मतदारसंघा भितर उत्तरेक परी हांगासर 87%, साखळी 86.5%, वाळपय 82.97%, मये 83.11% आणि बिचोली 82%. म्हणजे उत्तरेक मोर देन अबव 80% अशा 5 मतदारसंघा भितर मतदान जालें. आणि दक्षिण गोंया भितर हायेस्ट वोटींग जे आसा तें सांगे हांगासर 82.22%, सावर्डे 79.80%, 98% आणि काणकोण 78.52%.